Tomislav je peder i voli muškarče. Daniel, Noch einmal bitte. Laut. I di se prijatelji, dobrodošli u naš novi video, u našu prvu epizodu novog serijala Kad stranac priča hrvatski, znači naš jezik. Sa nama je danas ovdje special guest Bodat. Ona je cura od Daniela, dolazi iz Indonezije. Bodat, willst du dich kurz vorstellen? Wie heißt du? Was machst du? Auf Deutsch, oder? Auf Deutsch, ja. Ja, ich bin Fifi. Ich komme aus Indonesien. Ich lerne gerade Kroatisch. I to je tema danas videa, znači ona uči hrvatski i sad smo mi pripremili za nju par riječi i rečenica na hrvatskom jeziku i još par smiješnih stvari smo pripremili. Pa krenimo, bist du bereit, Bodat? Ja, ich bin bereit. Sad malo, šta znači to Bodat? Šta je Bodat? Uvijek ćemo Daniela Bodat. Bodat, was ist Bodat? Bodat ist Majmun. Indonesian. Dobro, krećemo sa našom prvom epizodom. Bodat ist bereit, rekla je. So, Bodat, bitte diese Wörter einmal aussprechen. Sad će izgovoriti par riječi, da vidimo što to će da bude. Piljesnica, Špiglo, Pupak, Kukuruc, Tramvaj, Ja, gut. Kuja, Kobila und Vratan. Ja, Daniel. Gruzan, Ja. Tomislav. Šaraftiger, Ja. Bolesno, Peder, Znamo ko je. Šranje, Majmun, Bodat. Pičko, Zrakoplov, Ja, sehr gut. Jetzt bitte einmal diese Sätze aussprechen. böse sačuvaj. Ubit čete promaja, Ja, pamet u glavu, super. ajmo na čevape, Možemo. pusti ma na miru, To čujem svaki dan od tebe kad Daniel nije dobar. ne seri, Ja, nemoj se. dobit će spatina, Dobit će. jebi se, jebote koja riba, pretplatite se na Balkanfit YouTube kanal. Čuli ste, momci i žene. Gut, jetzt bitte diese Zahlen aussprechen. Das kenn ich schon. Kannst du schon? Čakaj. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut, super. Okay, jetzt zum Schluss noch diese 4 Sätze aussprechen. Tomislav je peder i voli muškarče. Daniel, Noch einmal bitte. Laut. Tomislav je peder i voli muškarče. Tako je. Daniel. Nemanja koristi steroide i jede meso. Das auch nochmal. Nemanja koristi steroide i jede meso. Ajde. Daniel je bolestan. Maja. Ma to znamo. Enes lasse on ide u tretanu svaki dan. Das auch nochmal langsam. Enes lasse on ide u tretanu svaki dan. Sehr gut. Bravo. Ich muss sagen, echt super. Wie heißt das alles? Das Ist alles schön. alles schön, keine So ist Schimpfwörter. Sag noch einmal das hier zum Daniel. Ne seri. Ljubljana, Zagreb, Beograd, Sarajevo, Podgorica, Skopje, Mostar, Bručko. Lauter. Bručko.
Prava naša. Konjic. Konj. Wie? Bodat, ich muss sagen, du kannst sehr, sehr gut unsere Sprache. Danke. Super. Hvala. Molim. Sehr gut. Prijatelju, pišite komentare šta vi mislite, da li je od 1 do 5 kako je bila. Ja dajem 5 bodova, znači super je bila. Pišite komentare i pišite komentare koga idućeg želite da vidite u ovom novom serijalu. Da li može nekog Turčina, nekog već poznatog crnca ili ne znam, nekog sasvim drugi. Vi birajte, pišite komentare, vidimo se prijatelju, stavite jedan like, preplatite na Balkan Fit YouTube kanal, tako se pretplate. Da. Da. I vidimo se. Ćao. Ciao. Ćao. Tomislav lelaki paling jelek di dunia. Und jetzt sag, Okay. Daniel ist der allerschönste Mann auf der Welt. Nein. Sag! Gdje si slušao French? Daniel lelaki paling tampan di dunia. Namanya menggunakan steroide. Yeah.